Aha, attention TV. So we be akwaba Adepa so nsem ayetwego e social media so and Adepa so subscribe to the YouTube channel. Na ma obi so ensa enka video bi by sharing, commenting and also liking. E go pia so Facebook and so attention TV jet. Ebusua neno nsem for asanso apie e social media so e di free efia boduwa aso ye eba. Ni na enesan ya Yene wa say ana Mona Gucci ene yenka ne say I look up to Adepa lesbobo nsensemi ebaye na enumu anene efia boduwa eden seba kumienu abetu dwa wo kirima kiresem eya na yen youth na ya band say no behu na obi atwa ne tiri ho ende person ende say I look up to this, I look up to this adenti ana wankasa mu look up to you wankasa ho fi say sometimes no I look up to no eya na eden semi bre anenam yebekọ ne yebakotie no ede abana so ansa na menka wo say University Foundation ana asamasna me djumede esomo e wa attention TV so number and 054-830-2985. Yenko tie ifya emba. Madani o na me godfather ni. O se no unia wo wentimi o mo maame anye mo 9 months o maame anye o godmother da. Na me godmother ni, ana me godfather ni, ana me godmother ni na me godfather ni. Na mo atoto mo maame mo asawra. Na mo atoto mo maame magu, mo atoto mo papa magu because mo papa mo ye hiafo ne o mu amobra papa bia nti. Akola ketu enyina o se me de I look up to no abo musician ebidin. Penimu class social media so I look up to no abo nyimtini bisi. Look out to say. Look out to say mo kan say look up or say look out to say look out for say look mo kan say look out to say mo kan say I look up to papa. Look up to mama. O mama no wo ni kurom a na brabo na eden no hono dokono no watete ama ne madi na o mama ada kom no look up to uni na jimina dos do I look up to we I look up enkola bebra ko yo mutiri hu tan ana o motiata mu busa na o say I look up to akwa bi otonyo I look up to we na nsembe ye post bi yenyina ye post na sere a me se bra bia be hyase de asema a lot of youth no look up to you me to look up to me nti me ma BP nkume look up to me hey na me akrama look up to me no when we be look up to me look up to mama ono na hwe look up to sister ono na wo kom ye ne kom look up to papa sa wo papa nyem wo mama no wanyi a that's all maame abo amane say o papa anhwe na look up to papa ne hu se sa abrabo no boy na amwa enti untwa sa asa ne bi dem nya ye am to me gate na I said metin noise bi enti me pam cho motete mo mana montete wo mo kire wo mo say look up to me afia bo adu e se me kura ma said me am struggle me pesa me ma looking up to me because me pesa be disrespect me ma na munya say ana me dey look up to we I look up to who you look up to who enipa bia yankopon so obo onipa bia odi nyansa to tintu de onim nyansa enti nipa na look up to no so wo ha wo de wo abrabo asi hey I look up to when I look there be Fabuo ma di obuo sanu fani die ma die ni die sanu eni nyansani ni nkomo oh mami mehia be ma bi ampese me ne tena na be ma no ebi kra won ta amfre me na so kan pese me ne tena onyansani oh da bi eni ebi ana sei ni oh mami mehia be ma bi me pese oh mami sika kra to bia ni di bato mame ebi ana nyansani oh afia da bi oba ma kra wonim se ekom de wa ontimi support you in any way no ana wo ba wo mani bididi nto ontimi no aduane nsi na pedimu watufu penyansani no ontene o look up to so what I say and no na me kan someone patcho na me chire mu no ohuntu nyansani bi obi horma wo ne ebom paye obi ade ne kasa oh mami we na mpesa me kwaye o me patcho wo so dwe ho say okay me patcho me dwe hu say positive look up to for
and be positive. And then young collab. You who be a celebrity, see we look up to the look up for the over Makamano crab. Ebina Adepa akofa de abeso Mona Gucci si. Ebina Adepa akofa de abeso Mona Gucci si. Mona Gucci. So man kolane ye we look up to you, we look up to you. Ubenya case wa Ghana. Ubenya case e wa Ghana. Ohu asama Adepa yi ka. Say nya no kra mitim so ofa akolane se ka penasem. One ne be nante okuro ha. Enti mi hu se audio ba ko state say oh Adepa da no block me wo ma line so. Ma be gina ha be pekew but woni ha. Baby ana wo peke ne de na koye nim. Baby ana ne ni ko wie nim. But once we the audio na koma se nim so de koma ahwan so de koma wa na fufori bi no mali kina aso mo keka. Wan hwe ya Mona Gucci ha Ghana America na wo asama akola yi kan ki ye de wo court. Etitrufuo bi ahwe ase because of asama ye de to nipa so. Mo R Kelly so hwan ye na wo twirim for so many things and kola omunya nu ya omani omonante. And net yi your boy one ayibo ayi one Rihanna boy you was omo to say na ana never has to say never man for hate to say oh you rap be name there never man for hate to say ignore until it fade away. Amazing, I'm grateful after all the things I gave away. Safe to say I paved the way for you cat to gain today or you rap be name there. Do I ne Rihanna boy and yes, dear, you could not court the bear money could not court because of a and be say, or conform comb fear no money on my crescent. Mona, oh, a butcher, Cabana now, ya prepare for court, and Aki abecho. Until you're careful. Ewo enkwala mo Ghana na wo ye your role model man nya wo de. Don't let the fame get into your head. Mona me si asem we nyina nti na me nipa mami o wo se o ma ne nsa no mo ye obo ya nsa na o ye se ya mpasa nya no kra nya obi ani ho. Mona be careful of nipa. You're very careful. You're careful na wan hwe ya nipa be ma wasem. Nipa be kwa akopasa abeto so. Satan na de adwuma bi a nka akọ. Awu sasa wo ho. Na ye girl. Na utimi ye media adwuma eti se de me ye bi. Na woto baby dia ye hunu se wo no guy no kra de me mpa bia ye. Because e ba ya ye kan ni wakwala bia ni obetimi di asema betome so. Ana me ba Fabregaz ho, ana me ba ye na wosimi nkomia ne mpompo na me ampompo asimia mi ntimi mia. Me wadro me wo nkutro. Me wo fatwi keke. Enti ba bia me mpompo asibia me am de adro besra ma de so. Because e bia no de sra so no. Na mane na nka bibia wo. But as long as wo de sra so ma me ntimi nya obi no abayima no ama me. Papa cho. Abrabona ye nan mu no. Onipa da no mo pataku. Omo ba te se nipa. Obeba ne wo besre. Obeba kase opawasem. Obeba beben wo. But wan hwe ye wieye no. Wo susu dase nipa ne ben wo no. Ubeti wani ni suo. Sabra ne na kachi. Ti sade ye Bible na ye kamera no. Adam and Eve edu ba bia ye se ye pam mo free edi ntro ni mo no. Satan na kachi wo mesu bia but na Yesu abre wo mo nti wo se wo mo nko. Eno ne me ne wo ne. You're careful. Wodi ma de ba akoye ya. Emre bi na ose tutu otumfo na o me hu se wo hwe video. Ka asem bi kire me. Wase onim sisters fo mienu bia na o mote baabi. Na me se double mienu ni nya ntokwa na ba o mo wabruchire. Ba kunyi nkrata ba ko nkrata. Entokwa si wo mo ntem na damfo ne ko report e me be fa na damfo ne de na ba fie. Se nipa ni unya on. Onfa ho sabusua kokoo ne de wo ba kwantu mo. Enipa bebre ne na mabruchire. Da bia wo pese ohu ba bia wo wadu akwantu mo. Wo nkrata na woni bi. Enipa bebe etrabruchire wonya wo nkrata na ye ne ya. Enyo na do tu kwan yo. Woni obi tim ko ye adwuma with the same company.
opese yi wadi ye bataye ne hi seye wo ye adwuma ni bi efe bodu wa ane hotene ne ede bae na ha anam de makwa